V današnji oddaji vam bomo predvajali tudi prispevek, v katerem sta Danijela Mitrović, doktorica medicine, in Aleksandar Nešković, doktor medicine, zdravnika v Cepter Medical Centru v Beogradu, govorila o neverjetnih možnostih uporabe, ki jih hipersvetlobna terapija Bioptron nudi zdravim in bolnim ljudem za zdravstveno preventivo in za zdravljenje širokega spektra bolezenskih stanj. Imeti Bioptron doma pa je poseben privilegij, tudi v času korone. Mi smo navdušeni. Dobar dan i dobrodošli. Danas ćemo pričati o Bioptron hipersvetlosnoj terapiji. Terapiji koja je potrebna svima, i bolesnima, i zdravima, i starima, i mladima, a čućemo i zbog čega. Sa nama su danas doktorka Danijela Mitrović. Dobar dan. Dobar dan. I doktor Aleksandar Nešković. Dobar dan. Dobar dan. Koji u ordinaciji Cepter Medical već duži niz godina primenjuju Bioptron hipersvetlosnu terapiju kod različitih medicinskih stanja. Oni će nam iz stručnog ugla predstaviti ovu široko primenjivu i svakom dostupnu terapiju koja predstavlja revoluciju u medicini. Doktorko Mitrović, možete mi za početak reći nešto o samom Bioptronu? Dobar dan, Biljana. Zadovoljstvo mi je što sam danas ovde sa vama. Rado ću podeliti svoje znanje i iskustvo u radu sa Bioptron hipersvetlosnom terapijom sa našim gledocima. Bioptron je jedinstven, patentiran, klinički ispitan i sertifikovan kao medicinsko sredstvo. Proizvodi se u Švajcarskoj, posjeduje sertifikate Evropske unije, Kanade i Australije. Odobren je od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva, kao i od FDA, Američke agencije za hranu i lekove. Prisutan je na tržištu više od 30 godina i možemo se pohvaliti činjenicom da ga koristi više od 3 miliona ljudi širom sveta, a ono što je posebno važno, sa jednakom lakoćom i uspehom koristi se kako za profesionalnu, tako i za kućnu upotrebu. Bioptron hipersvetlosna terapija omogućava da zdrava, neophodna svetlost dođe do nas u svako vreme i na svakom mestu i sačuva, održi naše zdravlje. Svima nam je potrebna dnevna doza hipersvetlosti, pre svega ako smo zdravi, a pogotovo ako nam je zdravlje narušeno. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji karakteristika svetlosti, Bioptron dovodi do biostimulacije ćelija, tako da praktično popravlja i leči organizam koristiće njegove sopstvene ćelijske procese. Kao što nam je svima dobro poznato, bez svetlosti nema života. Svetlosna pothranjenost, odnosno nedovoljna izloženost svetlosti, prouzrokuje ozbiljna oboljenja. Ipak nije sve jedno kakvoj svetlosti smo izloženi. Danas smo okruženi štetnom zagađenom svetlošću koja izaziva značajni broj oboljenja, često i sa fatalnim ishodom. Doktore Neškoviću, u čemu zapravo služi Bioptron? Pa Bioptron je sertifikovan za primjenu u terapiji bola, kožnih oboljenja i sezonske depresije. Njegovi biostimulativni efekti su višestruki. On poboljšava dotok kiseonika u tretirana tkiva, pojačava odbrambeni sistem organizma, stimulišu se regenerativni i reparativni procesi i smanjuje se upala. Zbog toga se Bioptron hipersvetlosna terapija primenjuje u lečenju različitih zdravstvenih stanja. Ono što bih posebno istakao je primjena Bioptrona u zarastanju rana. Koristi se sa velikim uspehom i kod najtežih rana, kao što su dekubitusi, venski ulkusi, dijabetesno stopalo, postoperativne rane. Ove rane često mogu i direktno ugroziti čak i život pacijenta. Osim što omogućava i ubrzava njihovo zarastanje, Bioptron smanjuje rizik od infekcije i nastanka ožiljaka. Također, sjajne rezultate imamo i kod mnogih dermatoloških oboljenja, kao što su ekcemi, dermatitis, akne, psorijaza, bakterijske infekcije kože, herpes simplex, herpes zoster, koji su često praćeni bolom ili neprijatnim osjećajem svraba. Doktorko Mitrović, kada govorimo o koži, sigurna sam da mnogi od nas, a posebno dame, interesuje da li se Bioptron hipersvetlosna terapija može koristiti i u svrhu olepšavanja? Apsolutno. Bioptron je fantastičan saveznik u borbi protiv starenja kože. Povećava gustinu kože pojačanom sintezom kolagena i elastina, smanjuje sitne linije i bore oko očiju. Ublažava postojeće bore i sprečava nastanak novih. 2 godine zaredom na Evropskom kongresu estetske i anti-aging medicine u Parizu Bioptron je osvojio glavnu nagradu za najbolji anti-aging aparat zasnovan na primjeni hipersvetlosne energije. Možemo slobodno reći da je estetska hirurgija danas jedna od najpopularnijih oblasti medicine. Bioptron hipersvetlosna terapija značajno ubrzava oporavak nakon manje ili više invazivnih tretmana.
Tim najeminentnijih plastičnih hirurga na čelu sa doktorom Colićem uradio je studiju o primjeni Bioptron hipersvetlosne terapije u oporavku nakon estetskih zahvata kao što su facelifting i blefaroplastika na više od 400 pacijenata. Rezultati su bili fascinantni. Iako su hematomi nakon operacije bili prisutni obostrano, već nakon 5 do 7 dana razlika između tretirane strane lica i one netretirane bila je ogromna. Doktore, spomenuli ste da Bioptron pomaže kod bolova i sezonske depresije. Tako je. Kada govorimo o terapiji bola, Bioptron pomaže kod brojnih reumatoloških stanja. On ubrzava oporavak od povreda koštano-zglobno-mišićnog sistema i zbog toga ga možete vidjeti u većini naših zdravstvenih ustanova, upravo na odeljenjima fizikalne medicine. Sportisti širom sveta vole da ga koriste jer je jednostavan za upotrebu, a mogu ga svuda nositi sa sobom. Kada bih vas sad pitao da li ste nekad osjećali bol i ukočenost u vratu ili u donjem delu leđa, siguran sam da bi odgovor bio pozitivan. Ali ne samo kod vas, kod svih, nevezano za godine. Nažalost, današnji način života je takav da veći deo dana provodimo sedeći ispred računara, u automobilu, ispred televizora, što neminovno ostavlja posljedice na naše zdravlje. Koristeći Bioptron umjesto analgetika, čija primjena može dovesti do brojnih neželjenih efekata, pa čak izazvati i zavisnost, imamo terapiju koja je potpuno bezbedna, bez ikakvih neželjenih efekata. A ono što je veoma važno, sertifikovanje je za primjenu kod sezonskog afektivnog poremećaja, odnosno sezonske depresije. Doktorka Mitrović je spomenula nedovoljnu izloženost svetlosti. Ovaj problem je danas izraženiji nego ikada pre. Mi danas imamo situaciju da se širom sveta uvodi karantin, ljudi su zatvoreni u svoje domove, rade od kuće, a čak i kada mogu da izlaze, to izbjegavaju zbog straha od zaraze virusom korona. Nedavno je direktorka klinike dr. Laza Lazarević izjavila da je od početka pandemije više od 8.500 poziva upućeno nacionalnoj liniji za pružanje psihosocijalne pomoći u epidemiji, a čak 2.500 ljudi pozvalo je SOS liniju za prevenciju suicida. Hospitalizovali su više od 500 pacijenata, od kojih većina, čak 80%, nikada prije nije tražila pomoć psihijatra. Ovo su zastrašujući podaci. Da li to znači da je Bioptron hipersvetlosna terapija potrebna svima, nevezano za pol, uzrast, zdravstveno stanje? Bioptron hipersvetlosna terapija potrebna je apsolutno svima. Pre svega, Bioptron je potpuno bezbedan za korišćenje. O tome govori činjenica da ga naše vodeće pedijatrijske ustanove, kao što su Univerzitetska dečja klinika u Tiršovoj, Institut za majku i dete, godinama koriste kod dece, čak i kod novorođenčadi. Koristi se kao prevencija kod potpuno zdravih osoba koje žele da ojačaju imunitet i spreče da dođe do bilo kakvih oboljenja, zašto je potreban dnevni tretman od najmanje 10 minuta. A naročito je potreban osobama sa zdravstvenim tegobama kao terapija, odnosno tokom trajanja same bolesti, kao i tokom rehabilitacije, odnosno perioda oporavka nakon bolesti. Proteklih mjeseci postali smo svesni važnosti jačanja imunog sistema. Bolesti, kao što je najaktualniji problem današnjice, COVID-19, posebno pogađaju osobe čiji je imunitet već oslabljen. Malo pre sam spomenuo strah od zaraze virusom korona. I ne samo od zaraze, od neizvesnosti, od gubitka voljenih ljudi, od gubitka posla. Strah je danas najveći problem i sve ovo značajno slabi imunitet. Bioptron hipersvetlosna terapija jača imunni sistem kako do bolesti ne bi došlo. Zatim povećava njegovu sposobnost da se bori protiv bolesti i ubrzava oporavak kako do bolesti ipak dođe. Dok se ne pojavi delotvorna, bezbedna vakcina ili lek, jedini pravi protivnik virusa je upravo snažan imunni sistem. To znači da smo svi mi potencijalno osjetljiva populacija i zato moram da napomenem da je svakome od nas potrebna dnevna doza hipersvetlosti. Doktorka, recite nam sada na koji način Bioptron utiče na jačanje imuniteta? Bioptron hipersvetlosna terapija potiče proizvodnju specifičnih molekula koje imaju ulogu prenosijaca između imunih ćelija koji aktiviraju ćelijski imunitet jačajući odbrambenu snagu organizma od virusa i bakterija. Bioptron hipersvetlosna terapija također normalizuje značajne parametre u krvi kao što su broj leukocita, nivo inflamatornih markera i imunoglobulina. Pojačava se stvaranje antitela kao i fagocitna aktivnost monocita i granulocita, to jest njihova sposobnost da progutaju i unište viruse, bakterije ili tumorske ćelije. Ćelije imunog sistema su aktivnije i strukturno su promenjene, što doprinosi održavanju jakog i efikasnog imunog sistema. Doktore Neškoviću, doktorka Mitrović, hvala zaista na sjajnim informacijama koje ste podelili danas sa nama. Hvala i vama. Hvala i vama.